Amerika yavuze ko Uburusiya buri gutegura intwaro kirimbuzi yo guhanura icyogajuru, ariko ishimangira ko Moscow itarayikoresha na rimwe. Umuvugizi wa White House John Kirby yabitangaje nyuma y'umunsi umwe umudepite mukuru w'abarepublike atanze umuburo udasobanutse ku guhungabanya umutekano w'igihugu. Iyi misiri ifite ubushobozi bwo kogoga ibirometero n'ibirometero mu kirere kandi ifite umutwe wa kirimbuzi wibasira cyane satelite, nk'uko ibiro ntangazamakuru by'Abanyamerika CBS bibivuga. Bwana Kirby ntabwo yigeze abitangaza kandi yanze gusobanura byinshi ku iterabwoba kuri uyu wa kane ubwo yabivugaga. Moscow iherutse gushinja Amerika kuyobya uburari yitwaje ibirego by'intwaro nshya z'Uburusiya nk'amayeri yo guhatira Kongere guhereza izindi nkunga Ukraine uko byagenda kose. Bwana Kirby uherutse kugirwa umufasha ukomeye wa Perezida Joe Biden yatangarije abanyamakuru ko nta terabwoba ryihuse ku baturage ba Amerika, bityo ko uko byagenda kose bagomba kwizera umutekano usesuye, bakaryama bagasinzira, bakizigura bakongera bakaryama. Ati ntabwo tuvuga intwaro ishobora gukoreshwa mu kwibasira abantu cyangwa kugira ingaruka ku mubiri wa muntu hano ku isi. Perezida Biden yamenyeshejwe amakuru y'ubutasi. Bwana Kirby yavuze ko ubuyobozi bwe ariyo ntandaro y'itegurwa ry'intwaro. Yongeyeho ko perezida yamaze gutegeka ko basaba ibiganiro bya diplomasi n'Uburusiya kubera iryo terabwoba nyine. Kuri uyu wa gatatu, perezida wa komite ishinzwe iperereza Mike Turner yatanze umuburo ukomeye ku bijyanye n'ihungabana rikomeye ry'umutekano w'igihugu, bituma havugwa byinshi mu murwa mukuru. N'abandi bo muri iyo komite bahuye n'umujyanama w'umutekano mu gihugu Jack Sullivan kugira ngo baganire kuri iki kibazo kurushaho. Bwana Turner yagize ati twese twaje dufite intego y'uko tugomba kumenya ko ubuyobozi bufite ijambo rikomeye kandi ko ubuyobozi bwacu bufite gahunda ifatika. Dutegereje kuzabatera inkunga mu gihe baba bagiye gushyira mu bikorwa iyo gahunda. Nubwo intwaro zo mu kirere zumvikana mu mpapuro, zikumvikana mu bitabo bya siyanse cyangwa muri filime nka Superman 2 na Golden Eye ya James Bond, impuguke mu bya gisirikare zimaze igihe zibura, zitanga umuburo ko hari amahirwe yo ko haba hagiye kuba intambara ishobora kubera mu isi y'ikoranabuhanga naryo rigenda ritera imbere uko umunsi uhita. Ni iki waba uzi kuri iri terabwoba se? Bwana Kirby yavuze ko usibye ibyo, abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bataragaragaza ku mugaragaro amakuru yihariye yerekeranye n'iri terabwoba. Umujyanama w'umutekano mu gihugu Jack Sullivan yavuze ko uko guceceka kwateguwe neza kandi kwatekerejweho. Abwira abanyamakuru ku wa gatatu, yavuze ko Amerika igomba gukomeza umusingi w'inzego zishinzwe umutekano, inkomoko n'inzira zikarindwa bubi, bagakusanya amakuru kuri iri terabwoba. Ikinyamakuru New York Times na CBS byatangaje ko iri terabwoba rifitanye isano n'Uburusiya bukora intwaro ishobora gukoresha ingufu za kirimbuzi zishobora gukoreshwa mu kurasa icyogajuru cyo mu kirere cya Amerika. Bwana Kirby yabwiye abanyamakuru ko nta kimenyetso cyerekana ko iyo ntwaro yoherejwe, ariko ashimangira ko Amerika iryamiye amajanja. Imyaka myinshi abayobozi ba Amerika n'inzobere mu kirere baratanga impuruza ko Uburusiya n'Ubushinwa byateje imbere byihuse ubushobozi bwa gisirikare mu kirere, bakaba bashaka gufata Amerika ngo niyo ntego yabo. Raporo yashyizwe ahagaragara n'ikigo cya Washington DC gishinzwe ingamba n'ubushakashatsi mpuzamahanga. Raporo yashyizwe ahagaragara n'ikigo Washington DC gishinzwe ingamba n'ubushakashatsi mpuzamahanga mu mwaka ushize yerekana ko Uburusiya butegura intwaro zitandukanye zo kurwanya icyogajuru asati, harimo na misile yageragejwe ku cyogajuru cyapfuye mu gihe cy'Abasoviyete mu Gushyingo 2021. Umwe mu banditsi b'iyi raporo, Kari Bengen, wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza muri Pentagon, yabwiye BBC ko mu gihe cy'intambara yabereye muri Ukraine, Uburusiya bwari bumaze gukoresha uburyo butandukanye nk'ibitero bya murandasi ndetse no kumviriza amabanga kugira ngo bahagarike itumanaho rya satelite. Ati ubwo nabwo ibyo byari imyitozo yabo yo kurwana intambara. None se abaturage bakwiye guhangayika? Abadepite bakuru barimo perezida w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite Mike Johnson, bavuze ko bidakenewe ko rubanda bahangayikirwa. Mike Turner yanenzwe kuba yaratangaje iryo terabwoba
mugenzi we wo mu ishyaka ry'abarepublike Andy Ogres amushinja gukina n'ubuhangange n'ubwenge by'abanyamerika. Impuguke n'abahoze ari abayobozi ariko baratanga umuburo kw'iterabwoba iryo ari ryo ryose ryakwangiza icyogajuru cy'Amerika rishobora kugira ingaruka zikomeye kuri iki gihugu n'abagituye kurenza abanzi bayo mpuzamahanga. Ingabo za Amerika zubakiye cyane ku itumanaho rya satelite kuri buri kintu cyose, uhereye ku kurasa misile no guhiga, kuvumbura no kogwaga inyanja ndetse no mu kirere, amasasu ayobowe na GPS n'itumanaho ku rugamba. Madamu Bengen wari umuyobozi wa kabiri mu nzego z'ubutasi zo ku rwego rwo hejuru mu ishami ry'ingabo za Amerika yongeyeho ati, igisirikare cyacu, uburyo ingabo zacu zirwana uyu munsi n'ishoramari mu ntwaro byose biterwa n'ingufu zo mu kirere. Bitabaye ibyo twaba turi mu bihe bigoye cyane, twaba turabo gusengerwa. Ntabwo dushobora gutesha agaciro uburyo twize kurwana mu myaka 30 cyangwa 40. Kwishingikiriza kuri satelite bigaragarira no munsi ya gisivile, aho satelite ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi, kuva kuri serivisi zo gutwara abantu zikoresha GPS no kugeza ku biribwa, kwiteganyagihe, ubuhinzi bwuzuye ndetse n'ubucuruzi n'ishoramari bishingiye kuri satelite. Madame Bengen yongeyeho ati, satelite ni ingenzi mu mibereho yacu ya buri munsi. Abanyamerika ndetse n'abatuye isi yose bubakiye ku kirere ndetse ntibanabizi. Ese ushobora kwibaza, haba hariho ingingo zerekeye intwaro zo mu kirere? Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa bimaze kugira ubushobozi bwo gukura icyogajuru ku isi bukakigeza mu kirere, ariko mu buhanga bwabo ntibashobora koherezaho intwaro za kirimbuzi. Barabitinya cyane. Bose uko ari batatu bashyize umukono ku masezerano yo mu kirere mu mwaka w'1967 ayabuzaga ibihugu kohereza mu kirere ibintu byose bifite intwaro za kirimbuzi cyangwa ubwoko ubwo ari bwo bwose bwo kurimbura. Mike Molloy wahoze ari umunyamabanga wungirije w'ingabo mu ngabo za Amerika yavuze ko aya masezerano adatanga umutekano mu bihe bya geopolitiki. Ati, Uburusiya bwerekanye ko bwirengagije byimaze y'amasezerano twasinyanye kandi bugaragaza ko bwifuza gukoresha ingufu za gisirikare muri Ukraine binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga yose. Ntibahagarara ku ijambo ryabo cyangwa ngo bakurikize inshingano zabo. Byatuma wibaza nanone, ese mu kirere haba hagiye kuba ikibuga gishya cy'intambara? Matayo Koenig ni komiseri wa komisiyo ya Kongere ishinzwe ingamba za Amerika ndetse akaba yarahoze ari umuyobozi w'ingabo n'ubutasi mu gihe cy'ubutasi bwa Bush, Obama na Trump. Yabwiye BBC ko ari ibisanzwe ko ikirere cyabaye intego nyamukuru y'igisirikare ku isi hose. Ati, kugeza ubu abantu bagiye bakora ubushakashatsi ku kirere, ariko ubu twinjiye mu cyiciro mu kirere tuhakorera ubucuruzi kurusha ahandi hose, kandi tukiri mu ntangiriro. Icyiciro gikurikiraho yongeyeho ko tuzabona ibihugu byo ku isi byibanda ku kurinda ikirere. Bwana Koenig ati, mu by'ukuri aho niho twifuza ko umwanya waba mu myaka 30 uhereye ubu, gutembera, gukora ubucuruzi ndetse wenda no kuba mu kirere. Tugomba kumenya neza rero ko hari umutekano nawe ubwawe ufite umutekano. Inyungura amagambo official. Official.